Menteri Rangba Kamekhalaya Conrad ki sangma ulapan pau baka sorkar kadang budin bahaya kajingyada bat kijingyo threat jong ki palami halor kayeng sa jong bat ula ongru bom shifting yakum kini kijing penting ha kajing kren shekilat pathai khubor Conrad ki sangma ula ong ba kibor peniat an kila shimkya yakni kakam bat ki security protocol kinang beteng ban pen khlan khnang ban pentikna ya kajing shingan Menteri Rangba ula ong ba kibor pahara kila bishar punya ya kajingyo khubor bat kila shim ya kisin jam ki badon kam ban pentikna ba omdon kanu kajingma kabakta ya kajing shong suk shong san ula kenturu ya kipat ba ban snguthu ya kajingya jong kajinglong jingman bat ban om pendon kam dakilat jing ya kenat Conrad ki sangma ula ongru ba ka sorkar kadang persang ban pentikna ba kajingya dapat ba bat kajingya da ya kinong yalam jella kanlong ka baskem bat ka berhenti Thang group rang aro mandirang dalo angni nokko na ribai angni nokko sukna angko warong ni family ko attack na muksonge ribai nga ani anga ko borang ko mana uni gisepon angni security protocol base kae angko gepen bi apchi secure bi apchi mangna angko suggest ka jok ande banga riang anga agree kacha maina anga khinja dalo angni jangi darang ni jakabongja ande ban ko pai sonni jakosa anga bachik anga ba pi sang mani achidonga maina nga jatna ka sai anga dalo jatna kham khainga aro ka khet ungya kham khainga Debaya sumai ni bako ang atong satay. Tumani ko ang nanga ane ang plak ang citizen ko dalawang ipil ka.